Dawa twese uri mu ijuru, turagukengurukiye cyane ko kuri Imana iriho, kubera kuriho natwe turi ubwoko bwawe. Ineza utugirira niyo iduhuza n'umwuka w'abazima dufise twebwe abana bawe. Habwa icyubahiro nyagora ku ngoma kuri buri cyiza cyose wadukoreye umunsi, ibyo wadukoreye hambere n'ibyo uzodukorera mu mwanya, mu myaka, mu masaha, mu minsi, mu mezi, mu ndwi bikurikira. Mu izina ry'umwana we Yesu Kristo niho tuje gusengera muri za mujyi hagati ya saa 9 na saa 12. Turagusabye ngo umugisha wawe utubeko, turagusabye ngo ububasha bwawe utubeko, turagusabye ngo impuhwe zawe zitubeko, turagusabye ngo imbabazi zawe zitugereko, turagusabye ngo uturinde kubabara, utwagurire imbibi, utunezereze, uduteturure. Mu izina ry'umwana wa Yesu Kristo niho turiko turasengera ubwoko bwawe. Kama Yesu wowe jambo w'Imana, kama Yesu wowe mukiza w'abagwayi, kama Yesu wowe ubohora ababoshe, kama Yesu wowe uruhurira abarushe. Urakaninaza mu buzima bwacu kuko atakintu na kimwe twaburiye mu rukundo rwawe. Turi imbere yawe Yesu kugira ngo data nezerwe nuko twiyegeresheje amaraso yawe miranda abone kuduha umugisha n'umugwiza. Turi imbere yawe dufise imitima itandukanye n'ubuzima butandukanye, ariko twese twiregeranije imbere yawe kuduha umugisha. Utubohore ku biteterwe byose, utubohore ku mfu zose, utubohore ku bimaramare byose, utubohore ku minaniro yose, utubohore ku gahinda kose, uduha umugisha n'umugwiza. Yesu tukuramvuriye kwa maboko ngo duhezagize ibyo turiko turagusaba umwose mu mutima wiwe. Duhezagize umugisha n'umugwiza, turinde kubabara kandi twagurire ibyonyi byose, inyazi zose, imibabaro yose turabyansa, agahinda kose turakankije. Turase buri mubabaro twotegwa n'imitego y'umwasi. Duhamagaye ubwami bwawe ngo buse bukorere muri twebwe. Niho washoboye kugeragezwa muri byose, turinde mu bitugerageza. Niko umwanditsi wa Heburayo 2:18 yavuze. Bahora abwira abakorani ba mbere 10, yarabwiye ku murongo wa 13 ko Imana ngo n'umubyoza bigomba kutugerageza bidusumbye ubukari ngo yaducira akamanzi. Turagushimiye, duhe mutima wawe mweranda Yesu atubohore, atunezereze, aduteturure, adukize ingwara, adukure mu mwijima, adukure mu gahinda, adushire mu gahimbare, adukure mu cangiro, adushire mu gikundiro. Mu izina ryawe duhabwa ibyo byose twagenewe nk'abana b'Imana. Amen.